Hello, my name is Rafael. I'm from Harvesters. Tervist, minu nimi on Rafael ja ma olen Harvestersi noorteteenistusest. And today we shall continue our weekly devotion on the healing of the orphan spirit. Ja täna on meil käes järjekordne pühendushetk, kus me räägime orvuvaimu tervenemisest. The first orphan spirit was introduced by Satan. Esimesena tutvustas maailmale orvuvaimu Saatan, who the scriptures described as a liar, a murderer, and a thief. Keda pühakiri kirjeldab kui valetajat, mõrvarit ja varast. The same spirit entered the human story through Adam, the son of God. See vaim sisenes inimkonna ajalukku Aadama läbi, bringing separation and death into the world. Tuues maailma eraldatust ja surma. Let's turn our Bibles to Luke chapter 3, verse 38. Avame üheskoos Luuka 3. peatüki salm 28. The son of Enosh, and the son of Seth, and the son of Adam, and the son of God. Luuka 3:38 ütleb, see oli Enose, see oli Seti, see oli Aadama, see oli Jumala poeg. Now let's turn our Bibles to Romans chapter 5, verse 21. Vaatame nüüd roomlastele 5. peatüki salmi 21. So that sin reigned in death, also grace might reign through righteousness bring eternal life through Jesus Christ our Lord. Roomlastele 5:21 ütleb, et otse kui patt on kuninganna valitsenud surma abil, nõnda valitseks armgi kuninganna õiguse kaudu ja viiks igavesse ellu Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Satan himself is originally the orphan spirit, the original orphan spirit. Saatan ise on kõige esimene orvuvaim. And his ongoing aim is to colonize this world into his kingdom. Ja tema eesmärk on olnud algusest peale koloniseerida see maailm oma kuningriigi jaoks. He was the one who separated Adam from God. Sest tema oli see, kes eraldas Aadama Jumalast. And his ongoing aim is to reduce his own condition in humanity. Ja tema eesmärk on siis vähendada inimkonna võimekust. So nowadays he's using the media, meediat, even your friends, isegi meie sõpru and your family also. Ja ka meie peret. He is there to steal, kill and destroy. Sest tema tuli varastama, tapma ja hukkama. Now let's go into Satan's backstory. Vaatame korraks Saatana tausta. Before becoming Satan, enne kui temast sai Saatan, he was Lucifer, oli ta Lutsifer, an archangel of great beauty and wisdom. Peaingel, kes oli ilus, kes oli tark. He was the angel of light. Ta oli valguse ingel. With honor and responsibility, but his splendor and knowledge led him to pride. Ta oli valguse ingel, täis au ja hiilgust ja vastutust, aga tema kõik see viis ta tegelikult uhkuseni. Making him believe he could exalt himself above God. Ta hakkas uskuma, et ta võib ennast Jumalast kõrgemale tõsta. Let's turn to Isaiah chapter 14, verse 13 to 14. Vaatame üheskoos Jesaja 14, salmid 13 ja 14. You said in your heart, I will ascend to the heavens. Sest sina ütlesid oma südames, mina tõusen taevasse. I will raise my throne above the stars of God. Kõrgemale kui Jumala tähed. I will sit enthroned on the mount of assembly. Tõstan oma aujärje and the utmost highs of Mount Zaphon. Ja istun kogunemismäele kaugel Põhjamaal. I will ascend above the tops of the clouds. Ma lähen üles pilvede kõrgustikele. I will make myself like the Most High. Ma teen ennast kõige kõrgema sarnaseks. This pride corrupted his heart and he fell. See uhkus vallutas tema südame ja seetõttu Saatan langes.
And with that, he brought a third of heaven down with him. ja saatan võttis endaga kaasa kolmandiku taeva inglitest. He was the person who separated from God by tempting Adam and Eve in the Garden of Eden. tema oli see, kes tõi eraldatuse Jumalast, kiusates Aadamat ja Eevat Eedeni aias. He played them on their desire for independence. ta panustas nende igatsusele iseseisvuda. He says, you will be like God. ta ütles neile, teist saavad otse kui jumalad. They disobeyed God's law to not eat the fruit of good and evil. ja nad ei kuuletunud Jumala käsule ja läksid ja sõid sellest hea ja kurja tundmise puuviljast. And where did this bring us to? kuhu see meid nüüd viinud on? Into our daily life now. meie igapäevaelus. How we feel separated from God. kuidas me tunneme ennast Jumalast eraldatuna. How the covering of God have come off. kuidas Jumala kate on ära tulnud. And how we are not protected by our Father. ja kuidas me näeme, et meie isa kaitse puudub. In a moment of life, we are all orphans at least once. oleme oma elus vähemalt kord olnud orvud, me kõik. Some people can be fatherless. mõned inimesed võivadki kasvada Some isata. people can have a father, but their father don't acknowledge that they're there. mõnedel võib olla küll isa, aga see isa ei teadvusta, et tema laps tema kõrval on. But we have a bigger father, samas on meil suurem isa, the father of all, kõigi isa, and that is God the Father. ja see on meie Jumal, meie isa. He is there to protect. tema on meid kaitsmas He is there to fight for us. ja tema on meie eest võitlemas. He is there to help us in need. tema aitab meid, kui meil abi vaja on. So I just want to pray, ja ma tahan lihtsalt palvetada, dear Father, kallis isa, I pray for for this time we had. ma tänan sind selle aja eest, mis meil on olnud siin. I pray for this orphan spirit to come off. ja ma palun, et igasugune orvuvaim kaoks. I pray that whatever these people who are watching need, they will get from you because you are the Father. ja ma palun, et igaüks, kes seda videot vaatab, võiks sinu käest saada seda, mida nad vajavad, sest sina oled nende isa. He is the one who created you. sest et sina oled nad loonud. And the Lord says that my sons and daughters, issand ütleb, mu pojad ja mu tütred, come back to me. tulge minu juurde tagasi. I love you. ma armastan teid. God loves you. Jumal armastab sind. I'm just here to say that God loves you. ma olen siin lihtsalt selleks, et öelda, et Jumal armastab sind. And that He will restore your family back in order. ja ta taastab su perekonna. Whatever Satan has done, he has lied, he has theft, he has destroyed, it will come back. mida iganes saatan on teinud, kas ta on röövinud, kas ta on varastanud, kas ta on tapnud, kõik see taastub. In Jesus' name. Jeesuse nimel me palume seda. Amen. Thank you. See you again. aitäh teile ja näeme jälle.